Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Esselatu vesselamu ala Resulillahi Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmain. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Hayırlı günler. Allah subhanahu wa ta'ala hayırlı turmuşlar nasip etsin. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytgan bir söz, bir hadisi: Ümmeti ümmetun mübareketun la yedri evvaluha hayrun ev ahiruha. Yani Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin aytgan şu hadisi: ümmetim benim bereketli ümmetti, mübarek bulgan ümmet. Mübarek demek yani Allah subhanahu wa ta'ala'nın bereketi ingen, Allah subhanahu wa ta'ala'nın huzurunda kaderli bulgan, Allah subhanahu wa ta'ala'nın süyüklü bulgan benim ümmetimdi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytadi: La yedri, bilgili tügül, evveluha hayrun ev ahiruha. Baştağı benim bilen bulgan vakittağılar hayırlı mı izgilikte, ya keyinde kıyamet altından bulganlar izgilikte hayırlı mı deyip. Yağmurun tamşısı kibikti. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytadi: Yağmur yağganda qaysı tamşı izgirek, qaysı tamşı faydalırak? Birinci buluttan düşken tamşı mı? Yaki bulutun indi yağmur yağıp bitkeş ahırgı tamşısı mı buluttan düşken ahırgı tamşı mı deyip. Şunun kibik. Benim ümmetim de şunday. Bereketli, Allah subhanahu wa ta'ala karşısında kaderli, benim şu süyüklü ümmetimdi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Elbette Kur'an-ı Kerim'de bu meselede şu cennetke kirişler meselesinde de ayta yani ümmet turunda thulletun minel evvelin ve thulletun minel ahirin dey. Cennetke kirişlerinin bir gruh bulup kirirler. Evvelgiler de gruh bulup kirirler, ahirgiler de. Allah subhanahu wa ta'ala'nın rahmetine, rahim şefkatine, merhametine erişirler dey. Şuşundan çıkıp nerse aytarga etli Allah subhanahu wa ta'ala'nın Resulü yani qaysısına, qaysı vakitte bulsun, qaysı şurda bulsun ümmetim nindi ahir zamanlaşa kadar her birisi de izgilik işlegen vakitte Allah Teala hoşkan şer'i meselelerini ütep bargan vakitte endi şuşu sünnetten çıkıp taypılmasa, Kur'an'dan taypılmasa, sünnetten taypılmasa izgilikte bütünüsü de bir tegizdi. Bütünüsü de bir tegiz. Lakin biz biliriz ki sahabelerge tengdeş bulalmay başka türlü mümin Müslümanlar. Nindigine evliya bulsun ol, nindigine ulu derecedeki, nindigine takva Müslüman bulsa da sahabeler derecesine jetelmiyor bir vakitte da. Nindigine buluğuna karamastan, nindi izgi buluğuna, nindi takva buluğuna karamastan en songu, en kichkinegine, en azgina Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'ni görüp kalgan bulsa da sahabe onun derecesine jetelmiyor. Çünkü yol Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'nin yanında buldu. Onun şu nurundan, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin sözlerinden, onun gümümen bulgan, onun atmosferisi bilen, onun şu bulgan dulqınlandırığı bilen, dulqınlangan, nurlangan olur her birisi de. Biz indi elbette jirab. Lakin Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizge de bir vaqda aytdi. Eğer de benim sünnetime aniq jabışsalar, benim sünnetimni saklasalar, olar kıyamet aldındağı mümin Müslümanlar, olar sizning aradagıday sahabelerine aytdi, 50 sahabemnin ecir savabını alırlar deydi. Yani şu derecede onların da bizne de yani bir şu sızıqqa qoya, bir basqışqa qoyurga izgilik meselesinde. İşlegen izgilikning oladırgan ecir meselesinde bu. Lakin biz özümüzle nişikte onlar bilen başkalar bilen teki sahabeler bilen çağıştıra almayız. Ulu evliyalar bilen, galimler bilen çağıştıra almayız. Çünkü onun için gül Allah Teala'nın süyüklüsü bulurga tiyişmiz, sahabe bulur için Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'ni korurga tiyiştir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin bir qarasından, bir sözünden köpme kişiler anlarını joyup İslam'ını kabul ettiler. Bir sözünden, onun yanında buluğu bilen, onun yanında basıp duru bilen, onun şu mübarek bulgan yüzün görü bilen, onun qarasının şu üzerine celb etü bilen, onun sözleri bilen, ona müracaat etü bilen, qaltırana şunduk İslam'ını kabul ettiler, şunduk Allah subhanahu wa ta'ala onlarını yukarı makamlarga jetkirdi. Yani onlar bütün turmuşlarını taşladılar. Göremiz ki Mekke'den indi bay bulgan sahabeler bulsa da bütün baylıklarını taşladılar, gailelerini taşladılar. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ardından Medine-i Münevvere'ye köşüp gidip hatta anda onun bilen birge yaşadılar, açlık geçirdiler, mihnet geçirdiler.
Авырлыклар кичерделәр. Шул дәрәҗәдә, ләкин ваз кичмәделәр. Таш белән өсләренә бастырып, кызган ташлар белән бастырып кыздырдылар. Ут яндырып карадылар, диннән ваз кичсеннәр, Мөхәммәд саллаллаһу алейһи ва сәлләмнән ваз кичсеннәр дип. Юк, ансы да булмады. Анда да ваз кичмәделәр. Инде төрле байлыклар белән дә кызыктырып карадылар, башкасы белән дә кызыктырып карадылар, барыбер сахабалар ваз кичмәде. Безнең дә әлбәттә Аллаһка шөкер, анардан соң килгәндә шушы, ягъни бу безнең чыргаларга якын булган мөмин мөселман кардәшләребез дә Аллаһка шөкер, изгелектә шулай ашкындылар. Бүгенге көндә дә күрәбез. Менә шул ук ничек кенә булса да ярдәм итәргә тырышуларын мөмин мөселманнарның, ничек кенә булса да хакыйкатьне үскә чыгарырга тырышуларын, хаксызлыкка берәрсен рәнҗетә башласа, мөмин мөселман һич шексез шушы хаксызлыкка рәнҗетелгән кешене якларга тырыша. Ничек кенә булса да, аның белән бер сынык ипи белән булса да бүлешергә тырыша. Үзе ашаганда аны да читтә калдырмаска тырыша. Үзе ниндидер бер рәхәтлектә булса, монарга да җәфа чиккән вакытта коткарырга тырыша. Күпчелек мөселман динендә, ислам динендә, мөселман өммәтендә күпчелеге шундый. Ләкин арада бар адашканнар. Ләкин Аллаһ Субханаһу ва тааля тәүфыйк һидаят бирсен. Минлек белән, шайтан белән, нәфис белән. Нәфис бит ул бик каты нәрсә, бик куркыныч нәрсәне тәрбияләү, бик авыр нәрсә ул. Нәфисне башып җиңеп булмый булай гына. Аны шушы әкрен-әкрен тәрбияләйбез. Менә Рамазан ае белән тәрбияләйбез. Ачлык белән тәрбияләйбез. Ләкин анда да кайбер вакытта нәфсебез шул кадәр котырынып китә, яки ачу чыга, яки ниндидер башка төрле шушындый булган теге шәһвәтләргә, башка нәрсәләргә бирелеп китә торганнар да бар. Шуңа күрә Аллаһ Субханаһу ва тааля аны да белеп тора, шуңа күрә кафарат дигән төшенчәне, каза дигән төшенчәне билгеләгән. Ләкин сүз ул турыда түгел, изгелек мәсьәләсендә. Безнең бүгенге көндәге эшләгән изгелекләребез, Мөхәммәд саллаллаһу алейһи ва сәлләм вәгъдә иткән, яңгыр кебек, болыттан тама торган яңгыр вакытта, кыйып яңгыр яуган вакыттагы шушы хәлне карасагыз, шуның беренче тамчысы файдалымы, уртадагы тамчысы файдалымы, яки соңгы тамчысы файдалымы яңгырның ди. Минем өммәтем дә шундый мөбарәк булган, бәрәкәтле булган өммәт ди. Аның сахабалар вакытында булганмы, яки урта безгә кадәр булган сахабалар белән безнең арадагы урта вакытларда булган, яки хәзерге безнең вакытларда, кыямәт алдында булган вакытлардагы мөмин мөселманнарның изгелеге, хәерлеме, кайсы бөтенесе бер тигез ди. Изгелектә. Изгелек мөмин мөселманның артыннан йөри. Изгелекне табу, изгелек бәрабәрендә Аллаһ Субханаһу ва тааля йөзен безгә таба бора. Үзенең хөрмәтле, рәхим шәфкатьле назары белән, карашы белән безгә карый башлый. Аллаһ Тәала безгә хөрмәтле, рәхим шәфкатьле карашы белән безгә карады исә, Аллаһ Субханаһу ва тааля безгә бер ниндидер мәхәббәт, сөю мәхәббәтен безгә юнәлткән була. Әгәр дә Аллаһ Тәала бер бәндәне сөя башлады исә, аның булган дөньядагы бөтен эшен дә төзеп кылам ди Аллаһ Субханаһу ва тааля әйтә. Дөньяда нинди эше бар, бөтен эшен төзеп кылам. Һәм анардан бөтен дөнья мәшәкатен алам. Аллаһ Субханаһу ва тааля әйтә, ризыкны үзем китерә башлыйм ди. Көтмәгән җирләреннән килә башлый бу кешегә ризык. Аның күңелендәге бөтен бурчуларны алып ташлыйм ди. Анарга килгән шушы бәла-каза, нинди кайгы хәсрәтләрен дә, хикмәтләрен ачам ди. Һәм бәла-каза китерсәм дә, шушы изгелек кылып йөри торган, минем сөйүкле карашым төшкән, назарым төшкән, шушы бер мөмин мөселман, әгәр дә шундый изгелектә булды исә, анарга хәтта бәла-казаны җибәрсәм дә, мин ул бәла-казаның җиңәрлек дәрәҗәдә көч-куәт бирәм бу кешегә дә. Бераздан соң шушы сынауны, шушы бәла-казаны үткәннән соң, хәтта аның нәрсәдә икән бу хикмәте дигән соравына җавабын да бирәм ди. Һәрбер бәла-казаның, һәрбер авырлыкның мөмин мөселманга бер хикмәте бар Аллаһ Субханаһу ва тааляның. Авыру бирде исә аның хикмәте бар. Акчасын җуйды исә мөмин мөселман изгелектә җөрди торган мөмин мөселман, аның хикмәте бар. Дәрәҗәсен ниндидер бер түбәнлеккә төште исә, ачлыкка калды, яки башка төрле кайгы хәзрәтләр, михнәт чигүгә кереште исә, һәр нәрсәнең мөмин мөселман өчен хикмәте бар. Без Аллаһ Тәаләдән килә торган авырлыкларны мөмин мөселман газап иттереп танымый. Шуны белергә кирәк. Нишләп миңа мондый газап җибәрә икән дип әйтә кайбер мөмин мөселман кеше. Мөмин мөселманга, Мөхәммәд саллаллаһу алейһи ва сәлләмнең өммәтенә Аллаһ Тәалә газап җибәрми. Коръәннең аяты бар.
Nişep min onlarını gazaplayayım diye aralarında onların izgilik kılışlı bendeler vardı. Nişep min şunday derecede gazaplavşı diye bilirsiniz melledi. Onlar aralarında izgilik kılıp yürüyüşler var iken onlarga mümin Müslümanlara gazap vermeyeyim. Ağırlık geldiyse nerse ol Allah Teala'nın bir bölegi, hikmeti bilen terbiyevi bir hikmeti bula. Bizni terbiyeli. Allah'a şükür diye beytirge teyiş bula. Şuna göre mümin Müslümanın halatı gacayipti, akıllar şaşırlıktı, akıldan şaşırlık derecede. Niye olaydılar? Çünkü yol nedir bir şatlık gelse Allah'a şükür diye beytir. Ağırlık bir mihnet şige bastırsa bu Allah Teala'nın hikmeti deyip sabır edip dağın elhamdülillah diye beytirdi. İki işrakta da Allah subhanahu teala'dan zor olu bir ecir sevap tapıp izgilikleri arttı. Kimler Allah Teala'nın suyurlukları? Ellezine amenu ve amilus salihat. Köp yerlerde Allah subhanahu teala şu ayetlerde ko'rsatadi. İman getirip izgi amel kılışlardı Allah Teala'nın suyukluları. İman getirip izgi amel kılışlar Allah Teala'ga barıp erişişler. Allah Teala'nın rahmetine, Allah Teala'nın mağfiretine, Allah Subhanahu Teala'nın rahim şefkatine barıp erişe alışlar. İman getirdiler de izgi ameller kıldılar, izgilikler kıldılar. Şu an göre izgilikler kılıda, kılganın ecir savabını aluda. Sahabeler bulsun, biz bulayık, orta vakittağı bulsun, mümin Müslümanlar kaysı vakittağına bulsalar da, Allah subhanahu teala'nın şu izgiliklerinde bir deyinde. Allah subhanahu teala her birimizge tevfik hidayet versin, sabırlık versin. Allah subhanahu teala her birimizge de hayırlı yollardan sırat-ı müstakimde cürü bizi nasip etsin. Rabbena atina fid dünya hasenete ve fil ahireti hasenete ve qina azab. Allah.